Kumoja niliitwa mkutano na walimu. Nikaulizwa, do you want to tell us that the spirit that is inside of you that can kill a guy that is in Nyeri is from God? You are an embarrassment to the CU. Ananiambia, stop. Your intentions of worship are not my intentions of worship. That must be a devil worshipper. Ukaanza sasa kwamba wewe ni devil worshipper. So ilisemekana Ivy ndio devil worshipper. What's up, my beautiful people? It's your girl again, May the Supergirl, on another episode. Ladies and gentlemen, welcome to May the Supergirl show. I'm super excited that you guys are always with us as we agree that we are creating a very big community. Guys, mmekaribia. Right? So guys, thank you so much. If you've not yet brought a friend, you're really failing us. So guys, first of all, let me say karibuni sana, na leo show ya leo ni mwecheche. Show ya leo is ile top of the tops. But before I tell you who we are having today, ladies and gentlemen, let me first of all tell you karibuni kwa May the Supergirl show. All you have to do is subscribe, like, and also share. Guys, be part of the community. And in the meantime, this person najua mnamjua sana, ni mrembo, mwanadada, baby girl ambaye tumemwona kwa screens zetu. She's one of a kind. Like ni mrembo ambaye ukisikia sauti yake sio ya kutoa nyoka pangoni, inatoa mpaka wale tuko mfuko. Anyway, this beautiful baby girl, I'll not say her name, but nawapea clue, then she's going to say her name. She is a recording artist, alright, a producer, an adjudicator, a songwriter that majors on voice coaching and motivational speaking on gifts. Tuko pamoja mpaka hapo. She is also an award winner, underline, of 2 singing competitions that happened in 2018 and 2019. Her main goal in life is to nurture the gifts around her and hope to the gifted. Ladies and gentlemen, introducing the one and only, our superstar, Ivy Githaiga. Ladies and gentlemen, karibu sana, my love. Thank you so much. Hey, look at that beauty. Murembo, mbele ya warembo, kati ya warembo. Girl. You're looking so beautiful, my Thanks, love. darling. Hey, Thank you. Tupe siri. Siri, of course, ni kupendwa vizuri. Nilikuwa nangoja tuambie ni God. Unaona watu wenye wako kwa mapenzi. Pendwa vizuri because at the end of the day, God anakupenda and we have so many people and God loves us all. Right. But ukikosa Penda kujipenda wewe mwenyewe, alafu saa zingine ukipendwa inakuwa na utamu fulani, so you'll glow. Sisi wenye hatupendwi tunasema ni God. Anyway, welcome to May the Supergirl show. Thank you so much. I'm super excited to have you. Thank you for creating time. Manze, who is Ivy Githaiga? Oh, Ivy Githaiga is just one. I know you'll be shocked, but I'm one shy girl. Hey. Yeah. Very shy. I'm just like a shy girl from Nanyuki. I was born, raised here. And I'm a singer. And my family comes from Nanyuki Pia. Yeah. My dad, mom. Oh, my mom is from Boranga. My dad is from Nanyuki. No, right? Yeah, so for my family, we just my dad, my mom, my sister, and I. So when the last born? Mendoka baby girl. No wonder. Yeah. So now, like, wewe sasa you're the last born kwa familia ya 2 daughters. Hamna baby boy, hamna mtu mwingine. Hatuna baby boy. Hakuna hope kwetu. Hakuna usifikiri utapata mtu kwetu. Anyway, sawa. It is what it is. So Ivy, sisi tunakujua like personally, mimi nilikujua kwa screens. I didn't even know you. That was in 2018. Hey, nasikia mrembo ametoka Nanyuki nini like and I was like, wow, one day maybe I would want to be like her, lakini sauti kidogo zinapea zipelekani. So how did you get into singing? My mom was
brought me up in PCA. And of course, PCA kuna imbangwa. And I was taking her for her choir practices. Okay. And So your mom also sing? My mom sings. My grandmother sings as well. Like Mama ya Mathe mwenye I'm named after. Okay. Yeah. And I think just like that, show hata mimi ni mtu wa nyumba. Demodo wa nyumba. Getaiga. Demodo wa nyumba. Nyidi tako njeri. Yeah, so I used to take my mom for her choir practices. And of course I could hear the altos and the sopranos and the tenors. So anyway, for me all my life, like the way some singers normally have issues kama za sijui wame miss beat ama wame miss tone fulani, you know, wame miss notes. I've never had that kind of an issue because I think I had a really great foundation for myself. Oh, so yours is just flowing. Bebe yangu really flow. Wow. Young really flow. I can't even you see, even the way people normally say I started singing when I was 8, I started singing when I was in high school. I can't even remember exactly when I started singing. Wow, unajua kuna watu bado wanaenda mpaka shule kuimba. So you didn't go to school like mimi hata sikuenda shule. In fact, kuna ujama mlikuwa na yeye kwa maandamano. Alikuwa anaitwa MC Jose. MC Jose ukamuuliza sababu alikuwa mwalimu wangu wa Sunday school. Ukamuuliza, alikuwa anauliza ni nani ataimbisha? Neno mkono juu. All right. So you started like ukiwa mdogo. Yeah. And now until now and all that. Yes. Okay. So ukamalizana na kwenda shule, I mean like kanisa nini. So in high school you were still singing. So in high school I was still singing. And I think I can say that the first time I ever sang, I was in class 4. Mimi nilisomea Mount Kenya Baptist. And in class 4 was the first time I sang. It was a Ruth Wamoyo song. Okay. Which one? Can I remember? I can't remember. Materefa dan materefa. Acha. Acha ni Jenny Modo ndio. Anyway, sorry. Yeah, so I did a Ruth Wamoyo song that I loved so much at that time. Najua by the time tunafika mwisho wa show pali nitakuwa nimekumbuka. Okay. And then now after that nikaingia high school. And I can say my journey exactly began at high school. Because when niliingia high school, just like you've heard from my profile, from my story, it's more about motivation. Okay. Because I'm more of a talent person. Sisi wenye wananzanga vurugu. Sisi ni wale watu wa talent, tunakonga tumetulia. And naona kwenye unaelekea. Tuelekea hapo. Shetani ashindwe. Amen. So, nikaingia high school. And of course I had my challenges. Yeah. And just like the way we normally say that when Jesus was born, preach sister preach. When Jesus was born, there were men that were sent. That go, there's a king that has been born at a certain place. Muende mumuwe. Trust me, for Joseph and Mary, they did not know we are holding a king. Yeah. But kulikuwa na wale watu wenye already walikuwa wamejua kuna king amezaliwa pahali. So sometimes people see you as a child, but your enemies do not see the child in you. Yes. And that is why they will break you no matter your age. Alright, before we get hapo kwa enemies, sababu nimeona Ivy anataka kwanza kutuambia Isaiah 42. So now you after now high school. Yes. Mimi nataka tuende mpaka pale kwa how did I see Ivy on the screen? Tutafika hapo. That journey. Tutafika hapo. Hapo tutafika. Now let me give you a brief story about my high school. Please do. So when I was in Form 4, first term, I was the praise and worship leader. And because of the story I'm about to give, I will not even mention which particular school I was in. No problem. So I was a praise and worship coordinator. And I remember one time there came a devil worshiper in school. A devil what? Yes. And this girl, mpaka wakati wenye alikuwa anaokoka, she confessed. Akasema mimi nilikuwa nimekuja hii shule. Nilikuwa nimekuja hii shule kuingiza praise and worship leader, kuingiza praise and worship yake,
kuingiza Bible study coordinator, kuingiza prayer coordinator, na the leader. Like kwa hiyo devil worshiping whatever. Oh my because God. it was like that was her career in their kingdom probably. I do not know. But before ilijulikana that this girl was probably doing some certain activities. What? Siku moja nikapatiwa chance kuhubiri. And I was preaching. Hallelujah. I was preaching. Amen. And I remember I was preaching about doing the least expected. When people are expecting you to break down, that is the time you can lift up your hands and just thank God. Yes. When people are expecting you to complain, that is the time you look at them and you just tell them, God bless you for me. God bless you for me. And then I remember I was using the scripture, Jeremiah verse 1. And Jeremiah verse 1, it has is scripture. Bring down, I will uproot, I will do what, I will do what. And I was preaching with that message. Only for me. What? Only for me at the end of the sermon, you do not want to imagine what happened. Before we imagine what happened, ladies and gentlemen, because, hey, tumeanza na a very high note. Devil worshippers, Satani ashindwe. Anyway guys, we are going on a short break. Tukirudi, we are coming back atuambie hao madevo walimweza ama wakumweza. Acheni niwape siri watu wangu. The best time ya kununua shamba ni wakati mwenye kunanyesha. And guys, leo niko maeneo ya Nanyuki. And guys, let me tell you, I have a prime land for you. 2.5 acres. Guys, kujeni niwaonyeshe. Come guys. The shamba is just next to the slaughterhouse, guys. The land has clean water for household use, and guys, you can also use for irrigation. Get this 2.5 piece of land in Nanyuki only at 15 million Kenya shillings per acre with a ready title deed. When you invest in a fertile land, you invest in a future that never stops giving. For more information, call us on 0794 057 955. 0794 05 7955. Own a land in Nanyuki. So welcome back, ladies and gentlemen, for May the Supergirl Show. Ladies and gentlemen, as I always tell you that remember to subscribe, okay? Tena, if you want to advertise with us, guys, all you can do is call 0792789158. Ama pia unaweza ni DM kwa all the social media platforms. May the Supergirl. Guys, ule mgeni ambaye niko naye leo, niliwaambia tulianza on a high note. Hey! So, kulikuwa na devil worshipper ametumwa purposely a destroy sauti, a destroy the talent. So so now I was actually the one that led her to Christ. Wow. So you also changed lives. Yeah. Amazing. I was leading her to Christ. Of course, kama praise and worship coordinator na amekuja meeting ya praise and worship. Yes. So nikamwanzishia. But did you know? I didn't know. Okay. What do I even know? What could I know? Have I ever encountered anything like this before? Yeah. Plus you're a child. Like mimi nilikuwa naona pastors ndio wanapigananga na mashaitani. You know my pet. You know. And now this girl, and I remember, I think my greatest inspiration was Nganga. Pastor Nganga. Sasa tuenda Seattle. Oh, Pastor Nganga ako na mafans. Ako na mafans. Sasa wewe. Alikuwa na mafans. Okay. Squeeze ya to judge by the way. Squeeze ya to judge. Ujuangi mtu anambiananga na nini? Wewe umesema tu alikuwa inspiration. Alikuwa inspiration kwa sababu so you remember he used to come on our TVs on KBC on Saturdays. I think it was at 9 a.m. Na alikuwa anasema kutoka leo nimetubu dhambi zangu, futa jina langu, and I remember I was using those words. Wow. You know, as innocent as I was, that is all I knew, the best of my knowledge. So
namwambia rudia, futa kitabu changu, jina langu kwa mavumbi kwenye kitabu cha sijui wapi, iandike katika kitabu cha uzima kutoka leo. Nimeokoka. Nasema Yesu ni Bwana. And venye tulifika pale pa in Jesus name, tuseme amen. Msichana asemi. Ataka kusema in Jesus name. Asemi in Jesus name. Nikamwambia in Jesus name. Asemi. And then I remembered my spiritual father said, had taught me that if you, as long as there is faith, whatever is happening around, you're in command, because at the end of the day, it's not about your power, it's not about my power, it's about God. Leo tunalearn a lot. Akasema, so chenye utafanya, you will shout, because we are dealing with faith. God will intervene. So nikaona kwa sababu huyu hataki kusema, mimi ndio nitasema hiyo yake. Nikasema, msichana kaanza kupiga nduru. Guy, wacha nikwambie mie tulipotea sisi wote. Mpaka wewe mwenye anaombea. Mpaka pastor mwenye anaombeana. And then nikikimbia, nikasikia tu uko ndani. I believe that was just God speaking to me. Unaenda wapi? Na wewe ndio umeisema. Sasa unaenda, unataka huyo okolewe, unaenda wapi? So I was like, okay, went back in fear. Sasa unaanza kutumia zile vitu zote zenye unasikia pastor wenu wakisema, toka, pepo, so anyway, msana alitulia. But of course I didn't know how to deliver. So I thought that was it. But sasa nilikufikishia story kabla tuende break. Nikakwambia nilikuwa ninahubiri. And now after nimehubiri, ikaanza kusemekana venye Ivy ameombesha leo. Akisema she's uprooting, she's doing what, she's demolishing, she's building, she's killing, she's doing what. That must be a devil worshipper. Ukaanza sasa kwambiwe ni devil worshipper. So ilisemekana Ivy ndio devil worshipper. Which devil worshipper uproots? That was my question. How can I be a devil worshipper? Yet how can I be against my kingdom? So this girl must be very powerful to even maybe kupeana hizo powers za kuconvince. She was, because anyway, at the end of the day, how could I know such an information will be used against me? Plus, she can only use the person when yana feel this is a threat, probably to my mission. True. So anyway, me wacha nianze kupigana na mambo. Mashaitani. Wacha nianze kupigana na mambo. Now, sadly, a friend of mine that was in Nyeri High happened to die. Your friend? In that same season. Happened to die. Na niye tulikuanga prayer partners na yeye tukiwa nyumbani. Na ushaanza kwambiwa ni devil worshipper. Nishaambiwa mimi ni devil worshipper. Na mimi sidanganyanangi. Me I was never a performer in school. Me but I was always the last. Oh really? Mimi nayo sidanganyangi watu. Lakini Mungu hawezi kupatia kila kitu, akupatie hiyo talent yote. Arudi akupatie hesabu, hapana. So and when this guy was dying, it's like he had mentioned the name Ivy. So shule ile pande nyingine ikapigia shule yetu ipande nyingine, ambia Ivy amepoteza rafiki yake. And it looked like a stamp. This girl is a devil worshipper. The uprooter. The commander. Nakwambia mimi siku moja niliitwa mkutano na walimu. Nikaulizwa, do you want to tell us that the spirit that is inside of you that can kill a guy that is in Nyeri is from God? Okay. Yani mpaka the teachers now started believing. Yes. What? And at that time, stories imetembea. Kwa hivyo stories ikitembea, plus kijana watu wanakuogopa. Plus kijana you'll kill us. Kama unaua mtu kwa Nyeri, sisi wenye tuko naye hapa ndio utatuua. Na unatu uproot. Wewe pia wewe. Yani kuna God, kuna gonga na God. Ukweli. So, I didn't even have time to mourn my friend. My friend was gone. In this meeting, mwalimu mmoja akauliza, and which position does she hold in the praise and worship leadership? I mean, in the CU leadership. Mwalimu mmoja akajibu, she is the praise and worship coordinator. Ikasemekana ndio maana.
Sasa okay. So I was like, hata mimi nataka information. Ndio maana why ikasemekana even Lucifer himself he uses singers. When he was in heaven, he was the praise and worship leader. Dun-dun. Wait. So ukaanza kuambiwa sasa wewe ndo the devil himself. I was in so much shock. I am in so much pain because I've lost my friend. I don't know how to go about everything. I'm in a boarding school. I have no parent to talk to. I know. I have no father to talk to. Baba yangu angewapiga. So they didn't call your dad kumwambia hizi stories zote. They just wanted to... Na saa zingine kuna walimu wataenda kwa shetani by the way. Kuna walimu wataenda kwa shetani wakicheza. Because you cannot be there killing an innocent child mwenye si ana mzazi wake hapo. Okay, how were they expecting ninge survive shule? Anyway, it just happened. And May, let me tell you, that was the day I knew how to talk to God, because I had nobody around me. That is the day I knew how to, that is the time, if I can put it like that, that's the time that I knew how to just, na hiyo time sikuwa hata najua kusoma Bible. Nilikuanga nachukua abracadabra yenye Mungu atanipatia. Unafungua. Alafu kuna ile knowledge ya Pastor Ng'ang'a. Nilikuwa na spiritual father. I had a spiritual father. At least he had taught me 1, 2, 3. Because I was in this particular church since when I was in class 3. It was a very, tulifunzwa kuomba. And that one I totally recommend him for that. Amazing. Alinifunza kuomba. So, okay, just told God, intervene in this particular issue. Just intervene. Hata masomo yezi ingia. Inaingia aje me. And by the way, I'll just, like I told you, I have never shared my story. This is the first time I'm sharing because my story is a very sensitive story. It touches people. It touches people when wanaweza kukuangalia much later, they can decide to attack back. I can imagine. They can decide to just look and just say, okay, I think we were wicked. So I told God, I want you to intervene. Alafu nikachukua Bible yangu kama kawaida, nikapata hii scripture. It was in the book of Psalms. Silisema tutafika hapo. Chapter 110. Na ile inasema that tell your Lord, says the Lord. Tell your Lord. Tell your Lord, says the Lord. Says the Lord. Meaning, okay, tell your Lord, says the Lord, to sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Amen. So, tell your Lord, says the Lord, inamaanisha as the way nilifunuliwa tu hiyo wakati. Nilionyeshwa, there are those things that just control you at a particular moment. And now God is just telling you, tell that frustration, tell that anger, ivumilie tu, the trauma, sit at my right hand and wait for me to make your enemies your footstool. Wow, that is very powerful. So guys, where tell your Lord, says the Lord, right? Your depression, your addiction, tunarudi.
So of course it really gave me so much courage, and I felt that now I wasn't alone. Yeah. Nilikuwa najua God ataniback. But now the problem is ata God akikuback, and I'm sure you have gone through this before. Yeah. You do not normally know when. You do not normally know how. Now that's the most confusing time. It's the most difficult time. Yes. Because ungeulizwa, ungetaka tu ashuke hapo, hapo, like God ushuke sahi. So, tumesonga hivyo. Msichana imefika pahali sasa amekuwa prophetess wa shule. So now, tables zimeturn. Now, ule Ivy mwenye alikuwa anatuhubiria sasa ndio devil. Ule devil sasa niye prophetess. Hey. Okay, I think there's a part that I skipped. Yes. So in our meeting, ikasemekana, we know you wanted to kill these boys so that you can steal akili yake, because wewe unajua kabisa, wewe so mwerevu, wewe ni dwanzi jinga, uji ndio kwangu umejaza kwa hiyo kichwa wa matope. So now who is saying all this nonsense? Because I just called teachers. You see the kind of trauma teachers wanapitishianga wanafunzi. Let me tell you, nilipitishwa trauma. I am not even sure if I've ever recovered yet. Because did they even know your background? Like nyumbani and all that? Because some things are just crazy. This is a child. Mnamwambia ameua watu ndio anachukua akili yake. Just like I started me. Nilikuambia people do not know whether you're a child or not when they are dealing with what is inside of you. What? When people are dealing with your potential me. Yes. Haya, kama wewe nikikuuliza in your own issues that you had in our previous video that people can go back to and watch. When walikuwa napigana na wewe ni watu wako miaka yako. And they hata kidogo. We will deal with you ruthlessly. And it's because of the potential that is inside of you, not because of who you are. They're seeing the star. And let me tell you, hiyo tu ni mtu tu anakubali kutumiwa na shetani. Akuvunje. Na wivu. Akuvunje. Because kuna watu tu wamekubali kutumiwa na shetani. True. So, I cried. Mara ya mwisho, I was like, I don't care about nothing. So I looked into their faces, the e-material that they know. Nikawaambia, whatever you feel like doing, you do. You guys have pushed me to the corner. I know. You know, it's so stressful to an extent that even if you are an e-material, kwani hao pia wako wanaangalia pia they are contributing into your e. Juu utaconcentrate aje kwa class. Let me tell you penye tumefika nimeanza mpaka kubedwet kwa kitanda. Stress. Oh my God, teachers, some teachers. Nilikuwa ninaina, unaona venye ulikuwa unalala after prep kidogo hivi? Yeah. Siku hata nasikia ikitoka najikojolea class. Unamshwa na madhara ile, wewe amka unakojoa. Ukumbuke, we used to do these morning duties in class. Yeah. When we were in school. Huyu anaoshanga class, ule anaoshanga sijui veranda gani, ule anaoshanga dorm, cube yao, ule sijui nini. So I remember like this form 4, mimi sikuanga na duty ya class. Kwa hivyo, hauna rag. Utatumia rag ya nani? Class kuosha. What? Nakwambia ilifika pahali nikakujiwa shule. Nipelekwe hospitali. Niangaliwe ni nini mtoto wetu mpaka anasusu. Now let me ask you, did they ever try to reach out to your mom or your dad? Kwa hii period yote? So you were just alone. You're alone. What? May you're alone. Yeah. And that is when I partly knew, or that is when I think I just knew I can fight for myself. Yeah. So, tumetulia nimepelekwa mpaka hospitali, ninapatiwa dawa za kulala kwa sababu daktari ameambia wazazi wangu isi shida, isi condition ni stress. Of course it's stress. Sasa wacha nikwambia ndio nilikojoa vizuri. Juu unalala anytime. Sasa unalala kabisa. Oh my God.
Now you can imagine ukiongezewa you're a devil worshipper, uongezewe story ya sasa una wet bed, you're the praise and worship leader. Mi nilisusu mpaka form 4. Mi hata sikubeba mattress. Even oh God. Well, and the humiliation ya wanafunzi, I had it teachers. all. Mine was a package. I had nothing that could encourage me apart from my voice. And your God. And my God. Tondo, I am trying to imagine. imagine. Hata hiyo wakati ujui kuongea na Mungu vizuri bado. Yeah. I can imagine. I can imagine. Na hata ni ule Mungu mwenyewe unamwambia mimi nataka sasa ustop hawa wase wafanye. Hastop saa hiyo kwa sababu nayo process ya Mungu utapitia madam. For him to teach you what you need to learn in this life. Bana yeye alikupitishia pia sasa unajua. Ilikuwa ngumu but nayo afadhali nilipitishiwa hivyo kwa sababu ya unaona pale mbele nayo vitu zilishika moto. Yeah. So anyway, prophetess wetu amekuwa prophetess. Nobody can listen to you. Sasa hata ukisimama useme. Sasa wewe anadeal na wewe kama you are the enemy. Because you are exactly the enemy. Wow. No doubt about that. Yes, of course. So siku moja mpaka prayer room yenye tulikuwa tunaombea shule ikabadilishwa. Tukabadilishwa prayer room nyingine. Na prophetess was the one to dedicate it. Hey, prophetess. Huyu alikuwa na nguvu. Now, that night, I dreamt. Ananiambia, imbisha wimbo. And then I remember I was doing this song for Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi. Then she could stop me in my dream. Ananiambia, stop. Your intentions of worship are not my intentions of worship. Imba. Me ukiambiwa hivyo unafanya nini? Go deeper. Yeah. Go deeper. And I was going deeper. Sasa ukiwa mpaka sasa umefunga macho vizuri kwa hii ndoto. Kama sio wewe. Anakuachisha na kuambia stop. Your intentions of worship are not my intentions of worship. Nikaambiwa sasa mara ya 3, imba. Hey, sasa hii si yenye unaitanga Angel Gabriel. Wote sasa wakuja wakubaki. Wote Jesus. Mpaka damu yenye ilimwagika Golgotha karibu sasa uiambie anza sasa kuflow. No, sasa you know. And when I started singing, I didn't even finish the first word and she stopped me again in the dream. Akaniambia your intentions of worship are not my intentions of worship. Yeah. Alafu me. Hapo ndipo nilijua nimeanza mambo. Venye tu alisema your intentions of worship are not my intentions of worship. Nilisikia kumepigwa nduru. What? Kufungua macho hivi penye nimeamkia. Stima zikapotea. Shwa. Nduru hayuko kwa ndoto? Nduru iko kwa ndoto. Okay. Nimeamka. Penye nimefungulia macho hivi, stima zikapotea. Shwa. Mimi nilisikia baridi. Mwili mzima. Mimi nilisonga hivi kwa kitanda nikaambia Holy Ghost kuja tulale. Hapa siwezi lala peke yangu. These people will kill me. I was in so much fear. But who do you talk to? At this point, who will believe you? By the way, who will believe you? That's even the question. Who will believe you? So ukufe tu na maneno yako? Mimi nakwambia ilifika pahali ikaanza kusemekana. Unaona zile upuzi zilikuanga high school? Zile upuzi za high school, zile za tuliona jamaa mtu alikuwa amevaa black, nini alikuwa anapitia choo. Ikaanza kusemekana huyo mtu ni hivi. Akina shindwa. Kajeri. Kajeri. Mtu alikuwa anaitwa Nje na mama yangu na baba yangu. So nimeanza kuwekelewa vitu zenye sijui inaweza jitoa. Alafu it's everyone. Wajua ungekuwa pia na at least watu 2 3 wanakutetea. Maybe something else. But not everyone, not the teachers, not the students, not even the watchman. Mimi nakwambia I only had one friend mwenye nilikuwa najua angesimama na mimi. And I love that girl up to date and we still talk up to date. She was so cute. Tulikuwa tunamuita cute. Q2, cuteness, cuticle, tulikuwa tunamuita hizo vitu zote. Q2, cuteness, cuticle. I love you so much baby girl. Because
I knew I had somebody that could believe in me. Yeah. As much as she was not vocal ili akwambia. At least when nilikuwa najua wewe ungekuwa labda shule yetu ungekuja uambie. Ungenipigania huko. Ungenipigania. Mimi ni mbaya. So as much as wewe ni mbaya. As much as she was not as vocal to people, I knew I had a shoulder to lean on her. So anyway, ilifika tu pale nikaambia God. Nimeanza kuandikiwa mpaka mabarua na CU patron. What's a patron? Leaders. My fellow student. You are an embarrassment in the CU. You quit your seat. Anga, you do what you do what. Wow. Na huyu ni mtoto mwenye mna expect a perform. The audacity. Imagine. So apart from accusations, I'm going through humiliation. I'm going through emotional torture. I'm going through educational torture because you've already been made to believe that if you cannot perform. Hakuna point ushaifika labda ukiwa nini ujiambie, you know what? I am calling my mother, ama I am leaving, ama I do not want to continue with this school. I am done. D for done. Me. Kwani mlikuwa na simu shule? No. Sisi kwetu hatukuwa na simu shule. Of course, but you could call maybe na simu ya mwalimu ama mgani. Okay. Before tujibu mgani. Me mwalimu ni mgani? We? Like haya. Ukumbuke, see, I'm not a performer. Yeah. Nobody cares about you. Nobody cares. Man, anyway guys, this story has reminded me a lot. And it's not only Ivy. I know there are so many students who are going through the same. And I believe that as you watch this episode, guys, you need to understand. Listen to your daughter. Mwalimu, listen to the student. Hii maneno ya kushindanga hapo mmekeleana maneno sijui nini, it traumatizes students. Anyway, we are going on a short break. We will be back. Welcome back, ladies and gentlemen, and today we have the most talented, beautiful lady ambaye anaitwa Ivy Githaiga, and she is an award winner, a voice coach, and everything beautiful you can think of. So, ladies and gentlemen, she was just telling us about her high school story, and guys, nakwambia hii episode ni machozi tu, but I know that bado hatujafika kwa ile machozi zingine. Wewe utafanya tulie the whole show itakuwa tu ni machozi. So now you are telling us I asked you, like, ukiwa shule hata ungeenda kuongea na mwalimu hata mmoja umwambie sasa nipatie tu simu, let me call home, or even call sick, or even sasa uamue say, you know what, I am sneaking out because me I'm talking about the thoughts I could have had. Mwakikataa kunipatia simu asubuhi wananipata siuko hiyo shule. So you never had, with all those traumas, the torture. Now, in school, tuanze hapo, you're not even anyone's favorite. Yeah. At this particular time, you are not. You're on your own. You're on your own. Yeah. The only time niliwahi fanya at least kitu wenye I was feeling I needed a break. I had to write a letter. At least hata kama itafika 1 week later, wazazi wangu wakiipata, nilikuwa najua watanikujia. Na nikapatiana excuse, I need to go to a dentist. Nikamwambia sijui ninaanza kusikia juu uchungu.
And my dad came. ASAP. Haraka. Nikakujiwa, and of course I could share with them now what I was going through. Sasa my dad kwa sababu yeye hata nyamaza, mama yangu ataniambia Njeri usijali, we are going to fight. We are going to fight this battle because and that is where the name Favor came from. Akaniambia let me tell you, Mungu si alisema unaitwa Favor. And when you're going through, when God is putting favor upon you, the only major battle that you're going to go through is rejection. So alikuwa ananiambia hii ni kitu Mungu already alikuwa shatuonyesha, kwa hivyo tushikilie na maombi. But my dad is the physical. Hamutaniulia mtoto wangu. Hamutaniulia mtoto mimi. My dad used to come to school direct to the principal's office. My daughter is going through this and this and this and this. Alafu niachwe huko. Ukiachwa huko uitwe hata na principal useme uongee, utaongea? Hata utasema nini? I'm okay. I'm fine. Ananiambia niandikie list ya watu wote wenye wanakusumbua. Hauko unaandika? You can't dare. Why? You can't dare. They'll beat you up. Already the torture you're going through is even worse. You know, whatever you go through physically cannot be compared to what you're going through inside. Yeah, sure. True. So if only people knew the wild storms inside of me, akia wangeshughulika na mambo ya kubweka hapo. And then already nishaonyeshwa na mamangu, it's spiritual. You need to just keep claiming favor on your life. Keep claiming. Anyway. Na unafikiria favor inakuja saa hiyo. It drop. Sasa unashindwa sasa itafika saa ngapi? Mungu ulisema unakujanga lini? After how long? So, I remember one day I told after nimekeleleshwa wetu nimepitia mavitu hapo. Nikaenda I had gone to see a certain teacher anifundishe kujibu swali fulani. Kwa kumbuka niko form 4. KCSE inakuja. Tuko na mock 1, mock 2 na KCSE. So I wanted to be taught, to be shown something. Akaniambia hivi huwezi elewa. Achana nayo. Kazi yake ni gani kwa hiyo shule? Ni sawa lakini si duanzika nyinyi. What? That is so wrong. I hope that teacher is watching. Shame on you. Sasa watakasirika me. Unataka kunikasirisha tena? I felt so bad. I can imagine. And that was the first time I ever contemplated suicide. What? Yes. That was the first time I ever contemplated suicide. And because our school had a forest, I decided it had a forest and then it had a river. I decided I'll go throw myself down the river. Then walikuwa wamekufikisha to that point. Nilifika hapo me. So wrong. Nilifika hapo me. But ukumbuke kutoka ningie form 1 shule until this particular day, hii gate ya kwenda kwa river haifungangwi. But this particular day that I went to throw myself into the river for me to just die, there was a padlock. And I just knew. But then I looked at the padlock and I told the padlock, I know you're not a padlock. God, I know this is you. And don't think I won't kill myself. I'll look for other means. Wow. Yes. Like for 4 years, your gate haijafungwa. But for this particular day. What? Nikaenda choo. Umaisikia ile wimbo ya mkale nena kiolo. Clearly. Nimekumbuka venye choo za shule zilikuwa zinanuka vibaya me. So ulililia kwa choo. Nililia choo. Clearly. I cried. Oh my God. And then nikapanguza machozi because you have to pretend. People pretend they are okay, but some people are just walking corpses. And there's including so outside here. Yeah. So nikienda kupita mwalimu mmoja mwenye alikuwa anakaa kama ni main character agent from the devil akaniita akaniambia hivi, come here. And she was still part of that meeting. Yeah. Akaniambia hivi, acha tukwambie
miungu yako. A teacher? Are you even talking about a teacher ma from one student? Ikasemekana miungu yako imeshindwa na Mungu wa Narumoro Girls. Oh my God. Huh? Nikaambiwa, you stole that kid's brain. You killed that kid so that you can steal the brains. Tutaona kama hata hii mix exam yenye inatokea leo kama utakuwa umeshinda hata mtu mmoja, because I can assure you, you will still be the last. Alafu huyo ni mtu akona 32 teeth. What are 32 teeth? Amesoma, akona akili. It was a woman. Oh my, a teacher. The person mwenye your parents wame entrust akufunze, because as you said that you are in a boarding school. So your mom, your dad knew that our daughter is safe in this teacher's hands. Now ndio wanakumaliza. Teachers. Alafu nikaambiwa, can I just tell you something that you can go home with? Ivy, if you ever succeed in life, come ask me a question. Ako wapi tumuulize juu sasa huyo mwalimu, I hope she's suffering somewhere. Tuliwahi patana. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Let me tell you me. Yeah. One thing I learned, usipigane hata physical. Just let God do it. True. Na nakwambia Mungu akikupigania. And sometimes people think ati Mungu akikupigania lazima ule mwingine aumie. Yeah. Si lazima ule mwingine aumie. But he will compensate those tears for you. True. Huh? True. He will give you a joy you've never had before. He'll give you a laughter, unending laughter. Blessing. He will give you blessings upon blessings. Yeah. Yenye mpaka ata tunasemanga he will embarrass you with the blessings. Clock it. Yenye mpaka unamwambia na kabisa, I was embarrassed. Nitafika hapa, I was embarrassed with blessings. But I was told, if you ever go far in life, come ask me a question. Mimi nilienda, nikienda kuingia class kwa sababu class yetu ilikuwa na floors tu moja. Venye nilienda kuingia class, nikafikiria ama nijirushe. Oh, of course, mwalimu amekwambia uta make it in life, sasa unadu. Alafu nikafikiria wacha tu niingie class. Kuingia class. Tena, mimi ndio wa mwisho. Wow. And I felt and you're a teacher, you had a point. You have a point. By the way, I don't think I can make it in this life. By the way, I don't think anybody can love me. By the way, I don't think anybody can appreciate and whatever they're saying is true. It's true. Yeah. Pia unaanza kuji. You know, ama ukweli mimi ni devil worshipper. Once at a devil worshipper, ile true, yeah. I don't have a voice. Yeah. Because already I have even killed myself. So tasina, you know. Alafu umepatiwa words of affirmation. You know. Like umeambiwa, you know. Now that is when I decided the second attempt ya suicide. Wow. Nikafika kwa balcony. Nikaekelea mkono. I mean mguu. Unataka sasa kujump over. Ni jump over. Me. Before ajirushe huyu msichana mrembo sasa unajua sasa. Hey! Like the high school traumas. Anyway guys, we are going on a short break. Kirudi, chini kwanza tulipe bills. Juu sasa mahali mambo imefika ni moto. See you in a few.